Mapakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya di ko nam itayan, Marimila na. Kasangay ti anak ko nga anak mo iti bunyag intun umay asaba dumare. Kat, ay nawaw, automatic daytan amare. Ado ti sagana mi apagsasangwan tayo. at dapay kwartayo, Maray. Si kakit dimot, mari anding. Anyat pa nagkitam kada kami aya, agrigri ka? Ah? Saan di, Maray? Saan akas tati kayat ko asawon? Na misinterpret mula ang tiimbaga. Lawlawag mga minatap no agkin na awatan tamare. Kaya't ko la maamuan no sigurado ka di dayta, Maray. Wen, sigurado, Maray. Ibagak kadikan ka no saan asigurado. Oh, umay kanto Siyempre umayak, Maray. Saan mabalin nga awanak iti espesyal nga aldaw ti anak ko iti bunyag anya? Saan ka di nga imbakeng kagtipid tayo, Mila ni Bakit? Ay nawaw, apay akas tamanan ti ibagbagam si ka Fortune. Apay akas di timbagam iti kumarem. Adda ka di dakas no imbita ti kumarek lakay. Ninang mo ti anak taday jay. Wen angam saan pa'y nga ron asigurado ti budget. Agsweldo ka inton bigat, saan ka di? Wen nga madupay tinas ka na bayatan tabakit. Basta, agselebrar tayo. Siya kung ti agplano no anya ti mailuto amakan. Ken no anya ti disenyo ti cake ama order. Saan nakasapulan ti cake? Bakit? Isupay agastos dayta. Unay kan lakay. Importante ti cake no birthday ti saritaan. Unay kalaki din. Dayta ti bagbagak. No aggastos kay ti kwarta. Kaslabak nang ka. Nalipatam samot asaan da ka aputot ti kontraktor. Ayawanin ti ado asao. Siya kung ti makamo. Agbiro kak itinalaklak ka. Tapno makatipid tayo. Ito lang ti disenyo akabailam nga aramidan, Gina. Mabalin mati customize, ma'am. Mabiit lang, tada ipakitakan ka. Sige lang, ma'am. Kita am detoy. Wow! Mayat ti kulay kan disenyo ti cake, ma'am. Kastoy ti kayat ko. Okay, ma'am. Noted. Ilista adagusan. Jay dakkel ti aramida, ma. Kan sigurado ang masurot ti disenyo akayat ko. Jak kayat amadismaya ti anak ko. Uwan, madam. Ay, wun gayam. Masapul nga ag-advance kayo iti 1,000, ma'am. Ay nawaw, masapul ka di pa'y dayta. Kasapulan, ma'am. Nang runa pa kat medyo daktal tikek nga ipapaaramidyo. Kan medyo komplikado ti disenyo na. Iso anangin namat. Ni Melanie magyay kinasaritam din na anak kaw. Uwan tatang, agpaaramid kano iti kek para iti kasangay ti anak na. Anya? Ay nawaw, saan kayong matatulang tatang, agpaaramid iti kek kunak. Nangina ti kek akayat na tatang, kat medyo madanaganak. Ay nawaw, anya kung matipagdanaga manak kaw. Ta umabot mat iti manu aribo. Amangan kunak no dinanto kabailan abayadan. Daytang agpay sutirigat na no saan pa'y amabayadan ti order. Uwan nga ro tatang. Ngam sapay kumaa, tadi na aramidan ti pagdandanagak. Ay nawaw, anya nga dagito impa-deliver mo, Melanie. Ay na, pang-asim ta usaram ta common sense mo si Kaporchon. Kas makita mat, makanda kita. Pang pansit, pang makaroni, kandad dumapay. Agasam man na kita ginatgatang mo? Siyempre tapno adda ka ng tibisita tayo. Manu ngayon tinabati ti korta nga intod ko ka. Awanin naigatang amin nun. Ay nawaw, daytan ti bagbagak Melanie.
Hay, naggastos ka, kasla ka baknang. Kasla anak da ka ti kontraktor. Anya abak nang mat asasawam dita. Para mat iti anak taday ta. O na, ngamnoan niya ti kabalan tayo, isu ko mati maanusan. Saan tayo mo't anaggapo iti pamilya dagiti kontraktor. Tapno aggastos tayo iti dakkel para lang iti kakastabanag. Nalabas ka mat. Pati anak mo imutampay. Saan aki na imot ti kasjay milan eh. Talaga lang akasapulan nga agtipid tayo. Tas saan tayo mo't nga rod abak nang. Apay adi mo maawatan day ta ayan. Ay nano awan tinasayaat nga ibagam. Aguli magkan. Papudutan man nga minan ti ulo. Anya ngay Maray, matuloy ka diti kasangay ti anak ko iti bunyag. Un mare, apay ko maasaan. Awan mo kidi Maray. Aywan gayam, amangan kunak no kasapulan nyo tinateng. Adu tinateng ije balay. Saanin mare, ada ginatang ko di kalman. Ay nawaw, naladawak mo gayam Maray. Okay lang mare, adamot kit iti kwartami. Apay akasta ti reaksyon mo mare. Awan mo kidi Maray. Sayang, nung nangyigak kumaidi may sapay nga aldaw, di makatipid kayo kumaitinateng. Si kakit di mo't mare. Di mo pagdanagan ti may papan iti day taabanag. Takas na ko nakita yan. Ada kwartami. Kinapudno na. Nakasagana aminan mare. Jay laangan cake ti awan pay. Mayat angarod no kasta Maray. Kasla anak da kati kontraktor no kwa. Mano ti bayad ti cake ngayon order mo bakit? Di mon saludsuden no mano. Adon tumanin ti saong di tanong ko. Ay nawaw, dahito ilaangan tinabati a kwarta. 500 laangan? Una, tabinayada kung nagitirumbang ang mabayadan. Kurang day ta. Mano ti kurang? 1,000 ti kurang na. Anya? Agdiskitar ka, ta kurang day ta kung naktumot. Awanan ti pagdiskitara. Jacket ti umutang. Narigat nga tatagsapol iti kwarta. Nalakatag gastos nga makapabanog tagsapol. Anya nga rod taramida. No saan pa yan naramid ti cake? Ikansel mo. Agraraman kan tumad ngamin nga agurder iti nangina. Kat amumod nga awan ti kwarta tayo. Si kamat gayam day ta, Ma'am Milane. Imaya, takayat ko ang makita ti order ko. Ay una, sumrak ka ma'am. Dandan ni malpasan ti cake nga order mo. Sorotan nak, taada ti order yung ije kusina. Day ta, ma'am. Ay nawang, ayan nga ti free a cupcake. Free cupcake. Wan, ada ti free a cupcake saan aya? Ne, awan mat ma'am. Ay nawaw, kasano nga awan, kano nakita ti post mo? Ada dagiti nag-order kan ka, kat ada ti free cupcake da. Awan ti free cupcake ti order yung ma'am. Sa buwali a package di ada ti cupcake na. Anya, apay matadi mo yung bagbaga? Ti amok akat, amo yung nga awan. Ta customize mat ti cake nga order yo. Nukas na nga rod, i-cancel ko lang ang ti order ko. Ne, saan ang mabalin ti kasta, madam? Nangina ti ingredients. Kan jebanug ko pa yung ay. Saan ang mabalin abas tayo cancel yulatan ti order yo? Isublim ket ti kwarta. Sa anak apumanaw ditoy, aging gaadi mo isubli ti kwarta. Awan mat gayam ti free cupcake ti order ko. Di mo pa'y imbagbagamat? Asino ti lukluk ko Anjati ko na panakaw. Di na alahain ti cake nga order na. Wuna, tawan ka no ti free cupcake na tatang. Ay nawaw, kasano nga ruden day ta? Insublik latan ti kwarta na. Taadumat ngamin ti ibagbaga na. Siguro mat nga agsasao. Kasla basol ko pa yakidi. Day takik ngay. Anusak nga ibirok tatang. Ilakok laangan iti sa bale. Barang ada ti mayat agumatang. Narigatan ayat ti kasta. Narigat ang nga talaga. Ngamjak mat kayat asyak ti rengrengan ni Milane tatang. Sa bagay ano samlaagan nga ilako iti sa balay. Barang adda ko matimayat agumatang. Uwanan ipos ko iti Facebook inton madamdama. Barang agsubli ti puunak. Ayan nga iti cake, Mare. Awan nga rod, Mare. Ay nawaw,
Kunakman no ada ti in-order mo, Mare. Ada, ngam in-cancel ko, Mare. Apay ngay? Saan ang mabalin ang maamuan na anasyor ti kwartami? Sigurado ang katawa anak mo ko. Okay kalaang ka di, Mare. Di ka matan sumumpat. Ah? Ay, kwa, kastoy ngamin, Mare. Maditi lasa tikik. Maditi timplan, iso ajak innal. Ni, sayang mo't. Sayang ngam saan mat amabalin nga ipakan o kadagiti bisita mi tikas jay amakan. Ay, sige Mari panawan ka man pa'y biit. Adala-alaak iti siled mi. Umayak man manang Gina. Siya kamat gayam anding. Anya ti masapul mo. Nakitak ti in-post mo akik iti Facebook manang. Ada ka di pa'y nabati? Ada pa'y mat. Ada tinabuati 3 layers. Gumatang ka? 1 layer laang manang. Ay na, agyaman aklaw nay Naimbag langan tada kayo. Urekas kasano, nagsubli ti daduma apuunan ko. Kasano mat ngamen, ni Milan kung di order, ngam di na maggayam alaan. Ti kunana kanya kat madikano ngamin tilasan na manang. Ay na wow, kasano ko maama di tilasan na, kat no di na matri na manan. In bagak lang nga awan ti free cupcake, in cancel na matanan. Awan mat ti free cupcake ang nagsaritaan me. No kasta nga road, amangan no ada ti daduma arason na manang. Ulbud mat at talaga deji agayam ko. Saan lang nga ulbud? Siguro pa'y. Apay mat akas jay Mare? Ay nawaw, tiyan niya anding. Rinaman naktikik nga order mo kini Manang Gina. Ginatang ko ti 1 layer, kat naimas mo. Ti kunam kanyak, kat maditilasa na. Ay, kwa. Saan anasaya ti kasjay, Mare? Ay, unay mo tinday dyan, Gina. Nagistorya pa'y lang. Nangag mo ti imbagak, Mare? Awan la ang ti free cupcake, in-cancel mo mo't adagusan. Ay, siyempre Tiyan mo, kat adda na yun na a cupcake. Iti kinangi na ti magatgatang ita, saan ang mabalin ti free, Mare? Unay kan, nangina nga tapiman ti ingredients, kan di banugmot piman, aji na nga ramit. Ay naagtal na kan, Mare. Amok adinak mo't lang maawatan. Agtal na kan, taamangan no aga patapay. Day tatijak kayat iti may sa atao, Mare. Kat anya ko maitangay. Anay ko, anya ti problema maya? Awanan kay tibaeng. Siguro kamat. Masapul ka di nga imarites nak itigayim ko, Anya nga imarites mo't asasawam? Imbagak lang matipod no? Amo ka, kaya't naklaan nga ibabaeng. Para lang iti cupcake. Ay, jak amo kang ka. Si ka lang nga ruti ada basol na. Si ka pa iti siguro ita. Maminsan pa'y nga damang ko, Para dayta iti panang abil mo kanyak itay. No awanan ti bagam, pumanaw kan. Di mo dadaalan ti alda ko. Nairuwang ka siguro iti libre, isuakasta ka. Ammom anangin na ti ingredients. Pre-cupcake pa'y laang matisang kay bagam. Basan mo matlang Saan? Awan ti basol ko. Talaga lang ngamin nga agraraman ka. Ay, nagsimplian abanag. Masapul pa lang, nga kinlabil kayaw. Malasak lang katatang. Masapul ka di abumalis ka. Deserve na dayjay. Tasig siguro matngamen. Anya? Siyak tinaagrabyado. Nga maisuki di ti kasdi ti ugalin na. Ikaw man tarupa. Dinakpakadanagan tatang. Okay aklang. Inaramit ko ti kasjay tapno ada pagnakman na. Kantap no saanan asig siguro inton sumaro no. Ay nawaw. Nan ano tapingping mo si Camila ni? Kas makita mo, 5 baga. Iso nga road. Apa 5 baga? Basol da di Gina. Di mo ibaga. Ay, di mo ipalagip. Takar-karo nga burot ti darak numapampanunot ko. Apa ya kasta? Amangan mo no siguro nga ngamin man ni Jai. Iso kinabil na ka ni Gina. Ay talaga lang ang atang sit da di babae anya. Among bakit?
No nasayat kay ti padam a tao, kas kumakin ni Gina, awan ti makagapaw tapno guraan, wano dangaranta ka. Anya ginadamag ko, Mare Melanie? Anya tinadamag mo, Maray? Siguro ka kanumot anang darup kini Manang Gina iji balayda. Ha? Pudno ka di, Mare? Wan, Maray. Diyan akong ilibak. Lagayam akas taunay tigura na kang ka. Bayam tagumur agingkat kay kayat na. Sikati ayan ti parikot, Mare. Agbalbaliw kan. Nubasol mo, aklunam. Di ka agbalin asig siguro. Anyat ammom nga eh. Awan ano kas dati kapanunutan, Mare. Si kamot lang tinakakaasi. No siguro ka, guraan da katipadam a tao. Ay, malawanan. Agkidawa kon iti pamakawan na. Tapno malpasan da itanga issue. Kasta agpakumbaba ka. Kantanangam ti panagsasaom inton sumaruno. Tapno di da panunutan asig siguro ka. Ay nawaw! Anadam titignay kan panagsasaom. Di ka agbalin asig siguro. Tapno di da kaguraan ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.